Ebi bakyara Judith abigambiro wabeera ari omugenyi mukuru aha ishomero lya Parental Care School Kyehimba erukushango omurka gwa Nyakishojwa omu district ya Mtoma. Aba batandikire barikwetorora omu myanya nka Kyehimba, Karoza obubebembeirwa ba bandi. Korona so mureka abana batungure talanta zabo. Abaireho emizano erikurenga omuri 20 erimu n'okwirukanga. Bakyara Judith agarikire yashaba abantu boona okwejunisa ishomero ry'ekwegyesa eby'emikono President arigire kutongoza omuri Rubaya Kisozi kurebeka ngu abaana bashobesibwa eby'emikono okwija kumara hibura ry'emirimo omu minyeto. Kandi ishomero eryo ryegyesa skills busha abana nibazayo bashoma kandi n'ekindi ryo ndutwara abana boona bozo nabishiki abana 5 na nabandi 5 ate cyo kiturekera ngo abana kuba rarigeyo tubakubasa kubura aho kuza akuba inengata takubura cyo kwikora. Omwari ba Director Ramson aino mugisha ashoboreye ikigenderero cy'emizaneji ari kugira ngo neyamba beji ho kumuze bitekateko bizoba twasibo mizano ikigenderero cyitu no kugira ngo at least abana mind yawe be refreshed bareke guma tukabakwatira ibitabo byonka kandi talents zabo tukaziteka harabaje. Sona yongere yashaba government okwera amashomero ga private omukwakwatiraho mu mbere yona ahiba kuba bashobangiriru. So nishaba government yitu ya Uganda nayo kurugayo ekatkwatiraho hamwe kuba amashomero kombeka amashomero aga nacyo tucyanguye yagera umukono gwatutekamo nutubasa kutungura Uganda twena hamwe. Chairman w'akakiiko k'abazaire ninga shipitiye asimira ishomero abwe kibakora nuko kushaba ba director okurebeka ngu bagumana bakikora buri mwaka ngu bonka abazaire nibaija kubashagika. Function ije gumeho ebeho buri bara mwaka. Esoma iso budget yitu y'ishomero. Kitemwe ibintu ebi. Kantongeye kusaba n'abanywani bitu. Eyiturarimo batwase akano muringo gumwe ko kutugara rusya. Mugabe Alex ori mukuru w'ishomero lya Parental Care School Kyehimba ashabira abazaire okubongera abana ari kugira ngo bonke ishomero bayino kubasa kushomesa abana nyentya yabo ekabonera. Ondera abana okubashomesa mukubasa. Mutereza abana aho kubagamisa tuhine. Mutoheza abana echo kubalisa tujeta ntubalisa dera asigara tokuma twatagana ni mwana obwiro mwatereza tingagira ngo obwiro mwamara no bwiro butyo. Omukoro guhendeire na Nogabe Kikopo henji ya Jeremiah ni yesingire bwanyuma yo kutunga obonero 234 omizano yone zandwe barikusinga gandu maju. Agagasha kwako batamanya ahabwata ya West.